hala hasil. Ada yang pegah haram kau betul juga deh. Yang kau pegah terah haram. Ilmu dua boh ilmu pegah. Terah haram dah terah haram ilmu pegah. Kan tengok. Ragu nu gelung baik nu petih habalung nu minta nu baca dalam kitab juri. Ana payah petih dia habalung. Man kitab juri bunu petih. Jilid 2 nya kamu dengan buat jilid 3 kitab juri tu. Muka je bab riba, pasalun riba. Nu kalau dalam wa minhu sebagian daripada riba gharukatul ma'rufah. Gala yang ka ma'ruf di Mesir. Iaitu juk tanah hibi peng. Fawah ramon. Nyan haram kecuali illa baruhana haram ayu zana dilakai izin. Tak beres kan? Jadi baik ni petih balung, ni petih apa kitam dah. Yang kalau long pegah dua boh cara galah, na cara galah halim, na cara galah halu. Nyo nan ninga tungku pegah harum kau betul. Yang kau pegah atrah harum. Atrah halu hom, kadang hana aku pegah, kadang hanjut ke, kadang ke som. Pokoknya hana ada pu bain ke dari pamna gede. Kak. Hana aku pegah tan ke gede. Tak mendawatan man. Yang kita yana halam masalah riba yang kita haji masalah gala yang pada mata lang kita juri apa? Nyolang kita lu nyo trawa ya. Jilid nampak oh. Nyolang kita lu bab riba jilid ta. Nah. Faslun fi riba. Dalam apa kot? Wa minhu al-gharukatul ma'rufah. Ya mana apa? Jadi baik dawa-dawa. Kau pegah, nak urung pegah kalah harum. Kau ke harum juga dek. Yang enggak tu baik ke malah. Baik murusan. Man balung dua boh cara. Cara halu dan cara harum. Man yang gurah kah? Aduh bukan pegah harum pubuk ti yang buat tu. Atau karena kriit. Anjir tagai tanya icok igop. Atagop je tacok taramah penggop 20 juta aja. Tanah tanya baik jauh belang 3 api. Yang kenyan talah urung kriit wallahu alam bisawab baik tam dawalinya nenging gerawana. Nyo de nenging pak nyo nalum tanda pak. Nyo nalum stabilu yo. Al-gharukatil ma'rufah, al-gharukatul ma'rufah. Dah pegah balik yang fajid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nyamban cara semayang bu ragang urinang beda. Urang agam ke puraya ke puluah urinang ke punya. Gak doa apa alhamdulillah. Jero. Kumarani kata hak ke? Bang kata ke? Alam. Pi kat ke kah? Doa kawannya apa? Alhamdulillah. Nak kredit je dah. Mana ulama ke berah je kecuali ayah hana mulang nak kai. Hai biaya kali buka kreditnya mutang. Hai ron urung muka pun tayang lho nyambut tapi mutang. Walaupun sistem leasing gede, yang leasingnya tu idang kepada wadiah, titip akan wadiah borok rahan. Kena ek. Nak kerja ayah ke Samsuri tak nyo, enggak pegat balik. Alhamdulillah kan mulai pegat bilik itu long punyan apa. Minal lahikun bermakna dengku daripada yang berhubung min lahik. Lahik berhubung min daripada. Nyo kalau buka bilik darurat nak balik lagi nyo long buka ke bilik long pes reflect. Nanti untuk long lu ber. 25% kali. Benar. Kayak punya mudah rezeki nak wakah yo yang je. Mayo kredit lantung
Yang Hana idang le ting wat tengah nyan Hana cerita kepada harum. Hana ju cerita yang harum, Hana ju kredit yang harum. Sebab yai publok tabuh harga. Walaupun pegah dua harga yang dia akad tabuh harga je. Nyai je yang penting. Ni betul Lampung. Karena barang tanya terserah. Kena. Ai hok aja yang ai. Kena. Baik boleh. Dengar boleh baik. Di Arab nengku harus benar penerima pejit apa dua jeut. Kananya ke wakah ke jihad wakah ke masjid. Jijik wakah ke masjid kan. Cuma lu lekemah bu. Hana penting wakah Quran di Arab. Lu tak tahu di huruf wakah. Muthabat dan le. Pahala ka. Yang mi depak berdua tan. Ni minta mentang urang yang betul-betul perle nak tanya ngele. Kemudian nama masjid atau nadayah yang Quran ka penuh. Hana perlele ti. Nya wakah Quran ne tanyang-tanyang. Betul-betul ge pakai. Sebab ladu menteri tajuk, ge terima ngaju untuk ge kubah. Hana pakai le. Dia nya perlele pahala ne minta yang betul-betul pakai. Jadi kan hana pahala nak wakah Arab. Nah pahala tapi hana tak penting li. Awaknya awak kaya, aku tanya awak wakah gede. Nyan nang ro tanya iblo le Arab. Ino kaya tak Arab. Dro maman dum tanya iblo le awak nyan. Utai awak wakah gede, yang ka salah je ubat nyan. Tapi home ni. Malum pegah baju nyan. Mam pakon urang ke pegah wakaf. Ngan apa yang urang pewakaf. Itu wakaf Quran 30,000 ka. Yang Quran 80,000, 20,000 dak hak kau nyan. Ha menan. Hana harum nyan. Tah ke paju sebab engkau kapai le tat. Engkau je 80,000 ke cok. Hana harum man. Adiknya kon hana get wakaf Quran di Arab. Hana penting. Pahala nah. Hana nampak ya buat Quran wakaf dah yang mi dapat berdua tan. Hana mati ingin Quran buat video. Waalaikumsalam. Benar apa? Jadi dia benar pegah ilmu pegah hana sah. Hana tak penting dibantu urung tino menteng. Takut nang tanya iblo le Arab mentu. Ayat kaya tak awaknya dipegah macam-macam tu. Kalau tak bantu awaknya dia kat salah bantu. Kat salah je uban. Pihak kerajaan, pihak masjid hendak pernah pegah wakaf. Karena awaknya awak kaya. Yang pegah wakaf orang Indonesia. Lagi mah apa? Nyelum pegah masalah hana terima hana terserah ni. Yang pegah wakaf orang Indonesia, ke orang Indonesia. Mari jamaah kita wakaf Al-Quran di Masjidil Haram. Nya orang Indonesia yang pegah. Awak Arab hana. Hana ayat pegah awaknya. Masjid hana ayat terima wakaf tanya. Mu wakaf Sayyidina Uthman mantang kuno waceh kirim. Sayyidina Uthman sahabat Nabi yang mantang narik kening. Sayyidina Uthman narik kening bak bank. Makaji bank hana harum. Tangkira bank harum Sayyidina Uthman kagak pelumpo bak raja Arab kapinah nan long inan bak bank. Tanda ji bank harum Sayyidina Uthman han tinggal diam. Jadi kon bank yang harum, lang bank na bank harum, kon bank harum. Hanjik pegah bank harum. Salah pegahnya, punya pegah bank harum salah pegah. Karena mandung urang pakai bank. Yang betul lang bank na bank harum. Waalaikumsalam piu. Jadi sandai ji bank harum nyan Sayyidina Uthman langsung ke pegah ba raja Arab. Hai raja, nak tri long Sayyidina Uthman sahabat Nabi. Pinah nan long bak bank karena bank nyan harum. Jadi hana harum. Hanya long pegah long pakon kan sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang nak rekening ke kok nyan. Cukup le wakaf kok nyan, triliun wakaf kok nyan. Nyan boboh ke rumah yang gratis-gratisnya tak kok nyan dum. Jadi kok nyan kam linggai tinggai wakaf sampai no hauro. Anjir pegah bank harum ber. Menyana pegah bank harum dari ujung sampai ujung kaki ron harum. Ron harum, kaki ron harum. Bajenyo bank, nyo sikai go bank, hai ngempeng. Yang betul kiban, bak bank na bank harum, kon bank harum nya harus